ushobora kuba uzi kuva igihugu cyaba repubulika kugera kuri iyi saha utazi abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda imyaka bamazeho, ese bayoboye amezi angana iki? Aka kanya niyo mpamvu ngiye kubikubwira kugira ngo ubimenye. Ubundi kuva igihugu cyakitwa repubulika, cyabaye repubulika mu 1960 nibwo igihugu cyiswe repubulika. Kuva igihugu cyakitwa repubulika kugera kuri iyi saha 2025 kimaze kuyoborwa n'abaperezida batandatu. Abaperezida batandatu nibo ngiye kukubwira ubamenye, umenye buri wese manda yayoboye, amezi yayoboye, kuko harimo n'abayoboye amezi. Umenye se bavuyeho gute, kudeta zabaye zose turabireba muri iki kiganiro. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Isaac. Ubundi kuva igihugu cyakitwa repubulika mu 1960 mu baperezida batandatu bamaze kukiyobora, perezida wa mbere wayoboye igihugu cy'u Rwanda yahereye ku itariki 28 Mutarama 1961. Uwo muperezida nta wundi ni Mbonyumutwa Dominique. Mbonyumutwa Dominique yavuyeho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1961. Mu 1961 akaba yarayoboye Dominique ibisanga amezi 9, kuko yatangiye manda ye ku itariki 28 Mutarama 1961 avaho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1961. Ubwo muri make yatangiye manda ye mu kwa mbere ayisoza mu kwa 10. Hahise hajyaho perezida wa kabiri wayoboye imyaka 12. Uwo perezida wayoboye imyaka 12 nta wundi ni Kayibanda Gerigori. Kayibanda Gerigori yayoboye imyaka 12 kuko yahereye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 1961 ageza ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 1973. Kayibanda Gerigori muri make y'urumva yayoboye imyaka 12 kuko yavuye mu 1961 ageza mu 1973. Kayibanda Gerigori manda ye yari manda yamazemo nyine igihe kirekire. Muri icyo gihe yayoboye icyo gihugu haje kuvukamo umusirikare yari General Major. Kayibanda Gerigori yakorewe kudeta na majoro wiwe wo mu gisirikare cyiwe. Uwo majoro nta wundi ni General Major Habyarimana Juvenal. Yahise aba president. Icyo gihe Habyarimana akimara gukora kudeta Gerigori, Habyarimana yahise afata ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ayobora ahasanga imyaka 21, kuko manda ye ya mbere yatangiye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 1973 igeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 1994. Nibwo Habyarimana yavuye ku ngoma y'ubuperezida 1994, ari nabwo indege yahanuriwe genocide itivuka mu Rwanda. Amaraso ya nibwo yatembye mu gihugu cy'u Rwanda cyane, imiborogo, imfubyi zibamo nyinshi, byaragahinda, yari amarira akomeye. Muri icyo gihe hahise hajyaho perezida wa kane. Perezida wa kane ari we Dogiteri Sindikubwabo Theodore. Dogiteri Sindikubwabo Theodore niwe mu perezida wayoboye igihe gitoya cyane mu mateka y'u Rwanda kugera kuri iyi saha. Sindikubwabo Theodore yayoboye ahasanga amezi 3, kuko yafashe igihugu cy'u Rwanda ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 1994 ageza ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994. Muri make yayoboye amezi 3, akaba ari mu perezida mu gihugu cy'u Rwanda wayoboye igihe gitoya. Yahise asimburwa na perezida wa gatanu. Perezida wa gatanu nta wundi ni Pasiteri Bizimungu. Pasiteri Bizimungu yayoboye imyaka 6, kuko yafashe igihugu cy'u Rwanda mu maboko ye kugira ngo akiyobore ku itariki
19 z'ukwezi kwa karindwi 1994 nibwo igihugu cyari kibaye icya Pasiteri Bizimungu. Ageza ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe asanga mu bihumbi 2000 yaje kuvaho hajyaho Paul Kagame yatowe n'inteko nshingamategeko kuyobora inzibacyuho ya Pasiteri Bizimungu. Paul Kagame yayoboye imyaka 3. Muri iyo myaka 3 yarayoboye ageza 2003. Akigera muri 2003 niho abaturage bamugiriye icyizere asubizwaho na komite ayobora manda y'imyaka 7. Kuva 2003 aragenda manda ye ya mbere igera 2010. 2010 nibwo yongeye gutorwa manda y'imyaka 7 ageza 2017. Muri 2017 komite nibwo yaje gushindura inteko nshingamategeko, baricaye bahindura ibyarangaga abaperezida kuko umuperezida yaremeye kuyobora manda 2. bavuga yuko agomba kujya yiyamamaza paka igihe abaturage barekeye kumutora. Yarongeye yongezwa indi manda ayobora kugeza 2024. Kugeza 2024 yarayoboye imyaka 24 bimugira umuperezida wayoboye igihugu cy'u Rwanda igihe kirekire. Ariko si byarangira kuko yongeye gutorwa indi manda. Iyo manda yindi zarangira 2031, zayoboye imyaka 31. Muri 31 azaba ayoboye niwe mu perezida wa mbere igihugu cy'u Rwanda kizaba gifite wayoboye igihe kirekire kugeza kuri we. Niwe mu perezida uzaba ayoboye igihe kirekire kandi ayoboye abaturage neza, abaturage baramwishimiye. Ese ibi wari ubizi? Niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo tubikumenyere, kugira ngo tukubwire amakuru ya buri kimwe, tumenye ukuri kwa buri kimwe. Nge twabanaga muri iki kiganiro ni Isaac nk'ibisanzwe. Niwibuke kugenda udakanze subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.